too much GH. Many have come and many have gone, but you are a great kankambuka ability, worth being beheld by every optical nerves. That saith the papacy. Keep watching Too Much GH, and you'll get the best of entertainment, the best of everything you want. My name is Fomena One. Keep watching Too Much GH. It's the best. Keep watching Too Much GH. Akwabasonko enkoma obibia wo hweme enede yi nyame insha wo sedaneda unya ebre eji edwati ensema yedi ebebesumo ewotuma GH fidie kase yi eso ekeskapa enimidi na gano wahala jumedi ena wani egusu a wo hwe etinti yi de yenyai eye echeso de biara eda na ebusuafo se de mo amuni mproko na mo we yedi no ehyew esunti ene yebumra ensemu totom na de ekoso ewo wo mayi emu no wo hwe na entwe yi na wo futu bia wetimi de atu eye edwada ma emakunu because they say wo mo any ye enkofo say pelifo no any ewo wo mo enso abato ebre yi a tese Ghana for baby aye baby aye butu no omo ena say ye yusu ewo na ene the video bi aba bepiemu ewo map no enso a tese mema kentin kai be from say Macho men aposifo ensa aso wo mu emu ewo Fomena ye Akokere empotemo hono na chese na dey onkrofo yi aposifo ensa aso wo mu emu na wo bebu sa se eden na wo mu aye se de mo amunim se na dey ye abato dam na wo bia ekọ ni police station na wo de ye ni kokromoti akwakokyere se ni pasumasi ana wo benten na mepese wo memedi eye wo man no eso no den ya bano sa abre ya wo na sa Macho men yi ana se able-bodied men yi wo mo ensusu wo madwuma esore empenifo bi eyusu wo mo emo ekotentam ballot boxes ne de ekeka na ebusuafo information ebebeto edwa ese na enkrofo we mo no wo mo wo around police station in Salvation Army Church wo Akokere empotemo ewon mo ye Fomena constituency ewon na monim se ewon susu de asante mantemo enesa na nipa ewo no just wo susu se ewo de ba no se nipa draw so ewo wo yie de se ba na abato no wo mo to ya na samples empeso so no de wo mo ye de wodi kan wo no ta enya ye popular vote and I say ne abato no ekọ enim na no na jese na wo mu egu taxi mu a wo bi ehunu de wo mu wo ma so wo mu na mukuta nkonti ba ne cutlasses ye sekan akese gibi ekurekura wo mu a jese wo mu edit kanim na no na posifo etwebe wo mu kusa wo mu ensem fo amienu miensa na jese abushia nka ye dwumadi a wo mu edia ne sa na se wo mutimu pa se wo mo police station jese wo makwakotena won na nya basabasa ya bekoso na ye betie no na wo mo na efri wo mo no na jese posifo ma wo mo ye ha ene no ani se wo mo esuo wo mo mu se mo mre na ene de be wo mo do mo ku ka mu na peshi na ebusia mman ko hwe video ne ye ba ye beto aso Number 2 mobile. Are you getting it? I will do for Passia for Mobile Community. I I was here for said the
mamu ya mutu say media groups ni de bebre na akwa pie mu ewo eye TV3 for ewo Joy News for ne wo mo keka eye ehu tumi say bi hihye wo mo enter dia wo mo edi eye afusane ewo eye polling stations no awodo awote say wo mo enkrofo wo mo chehye wo krampo eka say muncha wo na mumfa wo mo enkonko kire na abusuafo eye asundie abato na ye pe ana modehwegu abato na ye hwehwe eye basabasa ye abato na ye pe ana se edem anenti na o my Ghana yeti ye ho ase ne yeti asundie ma ye mpe ana ebinu mo mpe ne saya enti wo ba maketechie ni brane awa wonim se wo bi ebo pa watam kontiba watam sekan watam enyo ma ekeka ho awo de ekwo eye police station so wo kwakwa ye basabasa ana se ya bo pa ana ya ma wusika na enunti wo fo wo na wafiri wo ma me fie wo papa fie ana se wo krabo na wo han wo dan wafiri wo na wo ye waje se wo ko police station akwa execute ye tax ayede amma wo no na wo ye wo man bapa ana se wo pe o man no efombo abusia form abatu we nka ye nim se e asundue US for to omaba Ivory Coast for to omaba enya de se ye Macho mensi wo bia esori ye kuku dina polling station se wodi nkontiba wodi sekan wodi etuom ekwa kogina honom abo obi anwo ba ye ho bamba enunti na security agencies ewo wono opposite for wo asra for wo ede nkwa na Ghana ye gie ba na batu a obehu na Macho men ya so wo mo na ya omo yesi na wo mo yesi na wo mo yesi basa ye atutra sam ye de bako hefa ehefa ena sade we edi wo meyi ebekwa akwakodu enti se ya na ebekwa so ato ya ba afi ye enfie na bi ebebe bi ana se ya na dane da ye bema ya batu akwakoye se abatu bredra edi se mo de hwegu abatu bredra edi se ye chenkrofo abatu bredra edi se wo bi edi edem ana ebusuafo die ekosoi se empanifo bi ena hyase empanifo amudi djuma edi ama wo mo anase wo bi na bo wo pa de wo bo wo pan wo busese ne ba we wo busese ne na bi we he wo busese sabasa ye ekoso wo memu sesi ye ya so wo twa plane ticket a wo de wo de be kan ho anase wo be obefo wa kana busuafo ho se wo de wo ekwa amano ne anase wo de wo kwa te ba bi ase de be ya wo wo bi no wonsa enka bi anase wuti enkonko ka bi abusuafo ye ya ade ne yetu na mo bi mo ma ye ndwen eye ehu na ye hunu se de ye ede abo man na so man ne se ya ye ga hu se ese de ma ye nyina because ye de a wo ba wo ni ba krampa wo onua wo abusua na wan ndwen wo ho a wo dwen wo yafunu no na eno no wo yo man ba panie de abusuafo se de abato yi ekoi eya asundue na yepe mo asundue edi enim kan se de stickers bebre ba ye na we ya tro I am adwa I stand for peace am kosi I stand for peace no eno na ye ezebete anase eye den for wadwincha wo fa ensem yi mu ebra den na wo sem emnante we enum ye ne den apostle for ensa aso mu mkuta eye cutlasses ne de kan ye fa enyomo fa bra e tuma GH comment section e bi like videos na share follow ye awe IG page tuma GH _ Desone ye besane share midin e de ekoya sikapa makram